izvan mreže. Gospodo, danas poduzimamo prvi korak ka proširenju, ka većem opsegu stvari. Pružili smo im priliku da nam se pridruže. Odbili su. Napadnite brzo i bez milosti. Mortis, izvješće. Učinkovitost napada drastično smanjena. Sve su kapije spremne za otvaranje na vašu zapovjed. Sjajno. Neće ni znati da dolazimo. Osiguranje u baze Vanguard! Osvajaju nas! Ponavljam, osvajaju nas! Osiguranje baze. Navedite razlog izvanrednog stanja. To su grabljivci! Udružili su se s Ravensima! Upravo smo izgubili kontakt. Aktivirajte obranu baze. Neprijatelj nas pokušava osvojiti brojnošću. Ne smijemo to dopustiti. Walther A2000 teški poluautomatski snajper. Prvoklasna kvaliteta i izvedba. Ova beba je vrhunac najnovije elektroničke tehnike. Nije loša puška. Koje dodatke ima? Ima odlične ciljnike za noćni rad. Elektronsko pojačalo i toplinski skener. Sjajno! Koliko tražiš za nju? 12.000 kredita. 12.000! Za tu lovu mogu kupiti tank! Mali, ovo je samo jedan od 176 proizvedenih. Uzmi ili ostavi. Neću ništa! Onda se gubi. Trebam ti naplati zrak koji udižeš u mom dućanu. Ti si hlupa! Rekla sam ti da se gubiš. Daj mi! Koji Klim? Mislila sam da si otišao. Trenutno sam u procesu odlaska. Ali trebam tvoju pomoć. Kako ti mogu pomoći? Znaš onu staru krijumčarsku rutu? Misliš tunel za pištolje? Da, to! Moramo ići kroz njega. Mi? Dođi ovdje! Pa ja ne mogu vjerovat šta vidim. Ti si sigurno Piksel. A ime kako si slatka? Hvala. A tko ste vi? Zovem se... Ona će nas izvući odavde. Pretplati se.